بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده ميريجي دارسكا ألغنمي ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂ ಪಸ್ತು ಕುರ ಮೌದುವಕಿ ನುವತ ಏಕಮಕ ಬೇಗತು ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮ ಪಸ್ತು ಕೊಫವ ಕಮಕಿ ಏಕಮೆ ಕುರುಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ರುಹಿ ಒಡಿಗತು ಏಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಲೋಬಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಲಿಬಿಗೆಂದಾನೆ ಕಮೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಲೋಬೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮನ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಮೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ರೂಹಿ ಒಡಿಗತುಮ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಲೋಬೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮನ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಮೆ ಅದಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಅಂಬಿಂಗೆ ಲೋಬಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮನ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಮೆಂ ಆಖಿರುಗ ಅದಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ಅಂ ಹೆಂ ಕಂಬಲುನ್ನ ಎ ಕಂಬಲುಂಗೆ ಫಿರಿಂಗೆ ಲೋಬಿ ಆಖಿರುಗ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಮೆ ಅದಿ ಏಕಮೆ ಕೊಫಿನಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ದರೀಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿವೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಅಳಾದಾಣೆ ಕಮೆ ಅದಿ ಏಗೆ ಇತುರುಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂ ಏಕಮೆಗ್ಗೆ ಮತೀಗ ದೆಮಿತಿ ಬೆಜ್ಜೆ ಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಎ ಹೇವಕಮುಗ ಮತೀಗ ದೆಮಿತಿ ಬೆಜ್ಜೆ ಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಮುಜ್ತಮೌಗೆ ಎಹೆನಿ ಹೆಂ ಅಫರಾದುಂ ವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿವೆಗೆಂದಾಣೆ ಅದಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಇಹ್ತಿರಾಮು ಕುರಾಣೆ ಅಳ್ದಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಗದರು ಕುರಾಣೆ ಕಮೆ ಎಹೆಂವೆಗೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎ ಕಮುಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಕಮಾ ಮತಿವೆರಿ ಕಮುಗೆ ಸಬಬು ಐಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫವನಿ ವಅಬುದುಲ್ಲಾಹ ವಲಾ ತುಶ್ರಿಕೂ ಬಿಹಿ ಶೈಆ ವಬಿಲ್ ವಾಲಿದೈನಿ ಇಹ್ಸಾನಾ ಎಮ್ಮೆ ಫೊರತಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಗೆನ್ನೆವಿ ವಅಬುದುಲ್ಲಾಹ ಐಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯ ಏಕಣಿ ಅಳುಕೊಂ ಕುರಾಶೆ ವಲಾ ತುಶ್ರಿಕೂ ಬಿಹಿ ಶೈಆ ಅದಿ ಐಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರಾತೆ ಶರೀಕುನು ಕುರಾಶೆ ಐಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರಾತೆ ಬ್ಯಾವೆರನು ಕುರಾಶೆ ಐಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕ್ಕೆವಂತ ಕುರಾಶೆ ಮೀ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ರುಕುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕ್ಕವಂತ ಕುರು ಹಮ ಮೀ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಬೋಲುಗ ಎಳಿಫವ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಹಗ್ಗು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಅದಾ ಕುರಂಜೆಹೆ ಎಮ್ಮೆಗಿನ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡುವೆಗೆಂಬ ಹಗ್ಗಕಿ ಮೀ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕ್ಕವಂತ ಕುರಂಗೆ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಕೊಂ ಕುರು ಮೀ ಮತಿವೆರಿ ಹಗ್ಗ ಜೆಹಿಗೆ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿರೆ ಮೀ ವಾಹಕದಕ್ಕಂ ಗಸ್ತು ಕೊಫವ ಕಂತ ಹೋಗ ವಾಹಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿ ರುಕುಣ ವಿದಿಗಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವ್ವನಿ ವಬಿಲ್ ವಾಲಿದೈನಿ ಇಹ್ಸಾನಾ ಅದಿ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ಮ್ಯಾಂ ಬಫಾನ್ನ ಇಹ್ಸಾನ್ ತೆರಿವಾಶೆ ಅದೇ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಜೆಹೆ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಂ ಬಫಾನ್ನ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ದುಲುನ್ನ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಅಮಲು ಎ ಮಮ್ಮಯ ಬಪ್ಪಯ ಇಹ್ಸಾನ್ ತೆರುವ ಎ ಮಮ್ಮಯ ಬಪ್ಪಯಂ ಹೇಯೊಕೊಂ ಹಿತ ಇಹ್ಸಾನ್ ತೆರುವುಮೆ ಬುಣೀಮ ಈಗ ಮಾಣೈಕಿ ಅರಬಿ ಬಹುಗ ಮಿ ಲಫ್ದು ನೆಗಿ ಫವಣಿ ಅಹ್ಸನ ಮಿ ಬಹು ಏಗೆ ಮಾಣೈಕಿ ಹೇಯೊಕಂ එහෙන් මීහුන්න ෆෝර් කොද්දිනු නුවත එහෙන් ඉබාරතකුම් බුනාකමුග වණීනම එහෙන් මීහුන්න හේයොකොන් හිතුන් නුවත එහෙන් මීහුන්න අලාලු අදේ මෑම්බ ෆන්න ඉහ්සාන් තෙරු නුවත මෑම්බ ෆන්න හේයොකොන් හිතුන් මෑම්බ ෆන්න අලාලුම විස්නායරුග අලුගොණු මෙන් දුනියෙන් අවමුගේ අස්ලකි මම්මයා බප්පා ಎ ಮಮ್ಮಯ ಬಪ್ಪಯ ಇಹ್ಸಾನ್ ತೆರುವಾನ್ ಜೆಹೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎ ಸಬಬಕಿ ಎಯ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಕೂಡ ಇರು ತುತ್ತು ಕುಜ್ಜೆಗ್ಗ ಗುತುಗು ವಣಿಕೋ ಬಲ ಬೊಡುಕುರಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಕಾಂದಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಓಗಾ ತೆರಿಕಮಾಕೋ ಬೊಡುಕುರಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಂ ಬಫನ್ ಮಿ ಮಮ್ಮಯ ಬಪ್ಪಯ ಎಕೀಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಹಯಾತ ಬಲಾಲಾಫ್ಕಮ್ಗೆ ವಣೀನಮ
alugonu menge mamba fanna ekiga gaag gandaka tim marhala en alugonu men kadatu Quran ege tereng furatama marhala eki mammaya bappage hashiganduga waru hunna duwas eduwas warnuata eduwasta adi eduwas warki alugonu menge hashiganduga waru nen alugonu men kudakujjige gotuga wa duwasta eduwasta uge terega mamba fanna alugonu men ihsan terwani kihenetto alugonu men balalan ebeje efahu devana marhalaiki mammaya bappage baaru derave mammaya bappa muskulive mammaya bappage visnu muskulive genda duwas e duwas soruga alugonu men mamba fanna ihsan terwan jeheni mamba fanna halalan jeheni kihenetto balalan ebeje timwana marhalaiki e mammaya bappa nuhunnane duwas nuwata mamba fan nedduwas ei wes alugonu menge tereng bay befurna faharigga anebba befurna abaddal nukuffane namas aamuko duniya go usula balakam go ani nama gina faharu baddal wane marhala enges mi tim marhala ga alugonu menge mamba fanna heyokon hita alugonu men mamba fanna ihsan terwan jehe gotaki kobato alugonu men balalan ebeje miga tereng emme furata marhala balairuga mammaya bappage hashiganduga baaru huriduwahu adi alugonu men kudakujjekkamuga waaru nuwata alugonu menge lafatuga duwassoruga alugonu men mammaya bappaya ihsan terwan jeheni kihenetto balairuga alugonu men ihsan teru mattaka mammaya bappaya oga teru mattaka alugonu men kurvedane kankamiki kobato balairuga emme furata makam mennani alugonu men nan egen ebejehe mammaya bappage tereng emme iswegen wani kaakuka esabeki nabiya sallallahu alaihi wasallam ga hadis baspole gannane ekalege faana ashabe ekalaku suwal korobani oga terikama alalu mugotun kimanna emme iskanden jeheni kaakatto enduga nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis korobani ummuka tibage mammai dengi kalege faana suwal dennawani den kaakutoy ekalege faana dennawani ummuka tibage mammai den kaakutoy dennawme sekalege faana vidalwani ummuka tibage mammai den ekalege faana dennawani summaman ekalege faana suwal korwani den ka summaman den kaakutoy ekalege faana dennawani abuka hatarwana ekalege faanu bappage nan gennawa fan ehwima mammaya bappage tereng alugonu men ihsan terumuga emme iskamedden jeheni aslu hagigatuga alugonu menge mammaya denge fa nabiy sallallahu alaihi wasallam e hadis korabwani thumma al aqrab fal aqrab den eya vidigen emme gaattima ekamuga gotun emme gaavegen wa miha ehwima mammaya bappage tereng alugonu men oga teruma alugonu men aladun emme bodadden jeheni mammaya ei tafatu eke sababu tan ebo huri e mammayan e aladuma oga terikan denje e sabaki mamma darifulu kuda yuruga darifulan hiduma kurma darifulu vihomuge gada wembe suflani mamma adi kuda yuruge e marhala tahuga darifulan aladuma oga terunge mi huriha kankame bes kura faratiki mamma ege maana inu ebbes halega bappayan oga terve ala nulashike names bappayan hama mammaya vidigen bappaya bes oga terve ala nje mi marhalaga alugonu men ge hashiganduga waru nedduo nuwata alugonu men mammaya bappage waru huridu alugonu mammaya bappaya medu amal kuram bi kenetto mammaya bappaya oga teru mattaka alugonu na kurevidane kantatai ki kobato bayan kurawwa ilmeren bayan kurawwa fa bay kantatai ki emme furtama kamaka mamma nuwata bappa wahakai dakka kamuga waninama e dakka wahakai ka kanuda aduwe mamma nuwata bappa nasihate deefi kamuga waninama ede nasihategga hifun e buna bastan alugonu men ehun mammaya bappa buna bas nahafi kamuga waninama warag gina halatu warag gina faharu darinna kankamuga alugonu entan kole tila ibaratakum buna kamuga waninama darinna warag gina faharu bondi libigen daane nuwata komme ves kala bondiyel libene
mamma nuwata bappa de nasihatuga nuhifaaf kamuga waninam ehem wima alugonu menna ei gos echke hiwikam gos nasihateke alugonu mennan ei alugonu menna dekolad de nasihateke nuwata mamma men alugonu menge ufata mahrum kurmattaka de nasihateke hiwikamuga winames mamma ya bappa ede nasihataki rangalu nasihatik kamuga waninam alugonu men jehene e bas aham den anekkamaka mamma ya bappa ya adula nohedu harubahu mamma ya bappa ya wahaka nodekku maduma tirikama ekuga mamma ya bappa ya wahaka dekku adives ihtirama oga teru getere goleruga timanneki mamma en ihtiramu kura dariyekkan timannage faratu fenigendiu timanneki timannage bappa en ihtiramu kura dariyekkan fenigendiu mamma ya bappa deke lobiu milmerin bayan kurabba fori bay kantata adi mamma ya bappa nettanegga mamma ya bappage gadaru kudanu kollu mi alugonu men eteren warak gina fahar alugonu men eteren warak gina mi hunna kureve kame mamma ya bappage gadaru kudakollu mamma ya bappa nettaneg migotun nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis basfule gannani mihako eenage mamma ya bappa ya echchehenu kiyash asabe kalun dannawani kihenetto e mihako eenage mamma ya bappa ya diman amillen echche kiyan enduga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani eena ehem mihegge mamma ya bappa ya dimala echchehi kiyumuge sabun anem miha radduga eenage mamma ya bappa ya dimalan e kiya echcheseki eyye eenage mamma ya bappa ya dimalan mihako amillen echche kumke maaneki alugonu men tere mihako gos misalaka alugonu mehem mihege mamma ya bappa nuwata ehem mihege bappa en nuwata mamma en nisbakkon huturu basta beenun kurani beenun kurum anem miha wes radduga ekkala efada bastan alugonu men mamba fanna nisbakko beenun kurakamuga waninama ege aslu hagigi feshun asfawani alugonu menge kibain ehem wegen nabiy sallallahu alaihi wasallam efadain hadis kurabwa fani mamma ya bappa nettanuga alugonu men jehen alugonu men mamma ya bappa ihtiram kuram mamma ya bappage gadaru nugelle fada gota mamma ya bappa ya madaha ya halu alugonu men waani wahaka dakka ekivveganto rasul sallallahu alaihi wasallam hadis baspulegga ghibai ki kobato bayan kurabwa ekalega faano hadis kurabwa fani dhikruka ahaka bima yakrah ei tibage ahaya behe gotun ena nettanuga ena nuruhe wahaka dekkume den alugonu men nikam visnawa balla ghibaga ta'rif ga rasul sallallahu alaihi wasallam mifadan gennawa fu wiruga emihegge mamma ya bappage huri unikamegge wahaka ehem mihunge gaatuga dekkun kiha bodaka faafair waneto ghibaage terem wes emme boduwegem wa ghiba kamuga ekam wegen dan den hama ege iturun alugonu men mamba fange difa'uga jehene masikke kura den anekkama kan annani heo kan kamuga kiyaman teru Allah subhanahu wa ta'ala kir qur'anuga wahi kurabwa fani wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma mi waram muhimmu qaida nabiy sallallahu alaihi wasallam mi Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa fani mamma ya bappa ya kiyaman teru umuga alugonu men hifahattan je waram muhimmu qaida ga wahaka e qaida ki e nuwata e kamaki e gawada ki ei heo kankamuga mamma ya bappa ya kiyaman teru nuba kamakan amuru kura kamuga waninama alugonu men mamma ya bappa kiyaman teru islam deenugo ara boda barwaluwa fa kamen ei ehen namas mamma ya bappa wis nuba kamakan amuru kofi kamuga waninama alugonu men nuwane ekamaka kiyaman teruwa ade khassakon Allah subhanahu wa ta'ala shirku kuruma nuwata islam deen du kolluma nuwata enum wes faafay kan ara gannan amur kura kamuga wanina malgon me jehene riveti gotuga ekamakun duru hojada riveti gotuga duru helwane kenetto umar gefanu ge dosor galgon me emme wes ado ha wahake umar gefanu ekalege faanu rashu terege halatu bello mattaka ekalege faanu wada gannawani kon edduha ko adu eveni reganuga wagutuga adu eveni mistakun nida fawaniko mammayako enage darifula demundiya nasehe enage darifuluge gaatuga mibunani darifulaye kiru eccha fengeluma mamma mi amur kurane hinduga ikkala darifulu
mi jawab gamunani mammaye umaruge faanu khalifa wani ekan nahi kurabwa fanunto ehdugo mamma bunani khalifa mita ko netennunto ehdugo ekkala darifulu munani mammaye khalifa nekkamuga weenama is khalifa ge veri rabbu mi kam ballawa wodigen ve ehwima mi fadan alugon men wanjene faafa eka mamma ya bappa is amur ko fikamu wanina alugon men nuwana kiyaman terevegi ame gota mus'ab bin umayr ekalege faanu hibam bes fenigen dani kan ekalege faanu islam be wadaagatum ekalege faana tafaatu ekeki adab taddi tafaatu ekeki udagu takuri faakuto ekalege faanu ge mamma namais ekalege faanu mamma heyokon hituma ekige ekalege faanu kankama ketteri wada ekalege faanu namas mamma ge ego wadu maka ijaba enno debba ehmben Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fane wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma demihum bes Allah subhanahu wa ta'ala en uredum Allah subhanahu wa ta'ala shirku kurman amru ko fikam gani nama demihuna bes kiyaman ter nuwar adi rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas pad gannani la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq Allah subhanahu wa ta'ala en uredumevva evves kamegga evves makhluqaka kiyaman teru men nuwe den alugonu men ufedena suwalaki misalaka mamma ya bappa nuwata mamma bappa geteren komme ves ekako misalaka mifada faafai kurman nuwata gos kame kurman amur kuri ehen kamuga wanina ma alugonu men mamma ya bappa illalam vito nuwata mamma ya bappa dukolla alugonu men dam vito Allah subhanahu wa ta'ala ayatu gama ya jehigen Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa fani fala tuti'huma edemihunna ekamuga kiyaman tere nuwashe wahi kurabuma ekuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa fani wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa adi edemihunna ekiga heyogotuga duniyege diriulesh koba mamma yabappa goskamakan amur kuri kamuga weenamas alugonu men adi ehisabu nujhe mamma yabappa dukolla mamma yabappa ya ekiga heyokon hitumuge alugonu men gengulen jehe usul tan alugonu men ge kiban ada kuran jehe wajib tan alugonu men heyokon hitmatta ka kuran jehe masikketta kuran jehe ibrahim ge faanu ekalege faanu ge bappa fula heyokon hitte faden ekalege faanu ge bappa nasihat devgamu ya abati la tushrik bappa Allah subhanahu wa ta'ala shirkunu kurashe egota tafaatu ekeki nasihat de ekalege faanu nasihat devwa ekalege faanu bappa fulan heyokon hittawam gendevi mushrikek kamuga vihaluga isnamais kurim me buni gota faafen ara nugatuma eki galugonu men jehene alugonu menge mamba fanna heyokon hitan duniye den anekkamakan alugonu menge kuda alugonu men hashikonduga barone ekkamuga veenames alugonu men duwasoruges alugonu men jehene alugonu menge mamba fanna taka heyo du'a kura mamba fanna taka kurevene tafaatu eki du'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam ebhor daskod devwa fade Allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'anuga bayan kurabwa fe behori mi du'a tawge tereng emme riti ed du'a eki emme shamil wegen wa ege emme furiham wegen wa du'a ek Allah subhanahu wa ta'ala ge mi wahi basfu ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي هدوا بركر برسكلا كوي تمنّا فاحفظ سوادبواندے ولوالدي ادي تمنّا يگے مما يا بابا کے فاحفظ سوادبواندے وللمؤمنين ادي مؤمن تکونگے فاحفظ سوادبواندے يوم يقوم الحساب حساب بلوادوهم يبا الله سبحانه وتعالى فاحفظ سوادبواندے می algon menna مما يا بابا taka kurevidana war kuru nama iswara muhim furiham wegam waduwai den mi anna halatiki duniya goleruga mamma ya bappage baru derave mamma ya bappa muskuli waduwas mamma ya bappa muskuli waduwas kurim mibuni haggutan algon menge mamma ya bappa denjehen adi kurim mibuni kantatan algon men mamma ya bappa taka koddenjehene mikantatta koddin muge iturun algon men Allah subhanahu wa ta'ala wani baik kankan alugonu menge macca wajibukan ituru kurabwa Allah subhanahu wa ta'ala wani ekankama bodan amur kurabwa Allah subhanahu wa ta'ala wani bas wahi kurabwa fa baik kantata war kurkolle inshallah balana egeterem baik kankama ki Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa fani
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا متنوغ الله سبحانه وتعالى إما فرتما وهي كربا فن تباغ بري رب وني أمر كربا في ألا تعبدوا إلا إياه إلى سبحانه وتعالى منوي ألوك النكرما وبالوالدين إحسانا أدي مما يا بابا ما بفعلنا إحسان تروما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فهرج إدميهم جترين إيكا كتباغ غاتوغا عمرun duwaswe muskuli umra forafane aw kilahuma nuwata edemihum e umra forafane maneki muskuli umra mamma men diyayima mamma ya bappage ashigonduga warunen umra diyayima mamma ya bappage buddhives eduwasra hunnani muskuli wefa ehem wima kuda kujjaku ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಗೊತ್ತ ನುವತ ಕುಡ ಕುಜ್ಜಕಂ ಅಳಾಲುಂ ಬೇಣುಂವಾ ಫದೈನ್ ಎದುವಸ್ವರವಾಣಿ ಮಮ್ಮಯ ಬಪ್ಪಯಂ ಅಳಾಲುಂ ಬೇಣುಂ ವೆಫ ವಿಮ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂ ಎದುವಸ್ವರ ಜೆಹೆನೆ ಮಮ್ಮಯ ಬಪ್ಪಯಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಲಿಬಿಫವಾ ಕುಡ ದರಿಯಕಂ ಅಳಾಲ ಫದೈನ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂ ಓಗಾ ತೆರಿವೆ ಅಳಾಲ ಎಕುದಿನ್ನ ಹೇಯಕೊಂ ಹಿತಾ ಫದೈನ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂ ಜೆಹೆನೆ ಹೇಯಕೊಂ ಹಿತಾ ಮಮ್ಮಯ ಬಪ್ಪ ಬೊಡುವಾನೆ ಕುಡ ಕುಜ್ಜೋಗೆಂ ಗುಳ ಹೆಂ ಅಮ್ಮಚ್ಚಲ್ಲಾಗ ನುಗೆಂಗುಳದ ನುಗೆಂಗುಳುನ ಕಮಗ ವೀನಮೆಸ್ ಎಫದೈನ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂ ಮಮ್ಮಯ ಬಪ್ಪಯ ಓಗಾ ತೆರುವಾನ್ ಜೆಹೆನೆ adi mamma yabakka warak ginam bekar wahaka dakkane ehem wegen Allah subhanahu wa taala wahi kurabba fani fala taqul lahumā uff tiyabamihum e demanna dimala uff ge minbar basves nogunata eki wegen to ei nurhumuge gotun insanum bunawle emme kuda minwaru e minwaru salgon men faagno kurata misadaka balakam ganinama mamma yabakka kommes kahala e umru fure edem kommes kahala misalaka bekar wahaka nuwata kommes kaada hingamu nujehe kamaka hama e wahaka repeat kon nuwata takrar kon hama e wahaka dakkamun gosdan ega maabodu mi kamen ekoluwege nuwa wahaka visesabeki e umru furaga mamma ya bappage visnu huri minwarge sabon ehem wegen ekkala mamma ya bappa dakka wahaka ge sama algon menna undaguwegen gos algon men sabon e fadaim bunabuna e ewaran hingamu nujehigen ewaruge bahibes mamma yadimaya nuwata bappa yadimaya nubunu man Allah subhanahu wa taala mi amur kurabane hemi fala taqul lahumā uff hemi nuruhum terivegen e umru furaga mamma ya bappa dakka wahaken alugon men nuwane nuruhum terivegen bahibbunege wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā adi e mamma ya bappa hituge jehe faden ecche nugunashe adi e heyo kamuge wa qul lahumā qawlan karīmā adi oga terikamuge basma balgon men e mamma ya bappa ya beenu kurash algon men tere warak gina be fulunna waaka men ei uf bunumuge badalu kike to bunani algon fene bay fahar algon men tere bay mihum bunata mamma ya bappa muskuli wege moya waaka dakkani mi sama kike me bunan aslu hagigatuga ei hagigate muskuli wegen dakkawa kekamaku algon men mamma ya bappa en aduiwe hisab gonwata ehem mihunge gaatuga kurim buni mamma ya bappa ihtiram nukuran algon men ekan inge kommen algon men nujehe ehem mihunge gaatuga ewaha ka dakka mamma ya bappa en ewaha ka aduiwe jikam gowani nama kenetto wegen daane ekkala dari fuluge dulum moya waha ka dakkaniye mamma ya bappa efada ibaraten aduiwe jikam gowani nama e mamma ya bappa hituge jehene minwar algon men nikan tasawwur kollo emima efada bastan algon men terega war gina faharu mamma ya bappa e gota wahaka dakkam feshima deke wetan fene e fadakan komme salgon me jehena durhelwa yafahuga wahfaz lahma janahal dhulli min arrahma Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani oga terikamuge adi kiyaman terikamuge fiya e demi honnattaka tirukolla hoshikame algon men ekkala mamma ya bappa muskule fawairuga kiyaman terikamuge fiya algon men tirukollani kenetto maanai ki e mamma ya bappa ya taka algon men alugonu menneki e mamma ya bappage khidmatu gawa mihekkamuga we alugonu menneki e mamma ya bappa ettaka tawadu veriwa mihekkamuga wun dashuge mi nikameti mihekkamuga wun e mamma ya bappa ettaka adi e mamma ya bappa ya e wagutuga faasage gotun e hiterikame beenuwa kamuga wanina me ekame koddinu adi aladumuge gotun misalaka mamma ya bappa tahiru kuran jehijje kamuga wanina me ekam veskuru algon men terem bay mihunna wefo unnani mamma ya bappa tahiru ko dovvumaki fakuru kam ekkamuga wefo unnani namais aslu hagigatu ga algon men nan ekam wanje heni fahurek kamuga mamma ya bappa yan alala mamma ya bappa
egotan oga teriwan libe fursateki astu haqiqatu algon men dekigan nuane fakurekkam algon men deken jehene fakurekkam algon men libe efadai mamma ya bappa jehene oga terwa bali wejjikam gawani nama aladu mamma ya bappa hinhama je tantana mamma ya bappa ya gendium mamma ya bappa ya kiga wagutu heda kuru adi rufiya fasa gotun ichen heda kuru jehjikam gawani nama es e umru furaga heda kuru adi efahu Allah subhanahu wa ta'ala waram muhimmu kame wahi kurabani ila subhanahu wa ta'ala wahi kurabani waqul rabbirhamhuma adi e haddawa burkure buras kala ko e demi hunan iba ila subhanahu wa ta'ala rahmal labashe mi ayatu ge mitanun dalil ko de kamaki e umru fure mamma ya bappa diyima alugonu men kurin mamma ya bappa ya du'a kure minwara buren ves boda algon men ge mamma ya bappa ettaka du'a kuran jehekam adi du'a kurun algon mamma ya bappa ettaka ituru kuran jehekam mamma ya bappa ge faafu fussawa Allah subhanahu wa ta'ala ge rahme mamma ya bappa ya levu mattaka ida algon men du'a kuran jehekam mi mamma ya bappa muskulu umru furaya kossikam go wanina algon men ada kudden jehe bay muhim haggota den yafoga miennani mamma ya bappa ne tanuga algon men ada kuren jehe haggota ki kobato so ila nabiy sallallahu alaihi wasallam an haqqil walidain mamma ya bappa ge haggota ka behe gotun ashabe kalaku suwal dannawani ya rasulullah ya allah ge rasulaye hal baqiya min birri abawayya shay'un e allah ge rasulaye timannage mamma ge bappa miharu wani niya we fay nuwata awhara we fay den itura veheye mamma ya bappa ya heyukon hitumuge gotun algonu men kuranje he kame nikam visnawa ashabe kalum mamma ya bappa yen heyukon hitumuga ebekalege wahakaen dehawa fada ekalege faanuge umuru ekkon heda kurevvi mamma ya bappa yen hisan terumuga oga terumuga migota amal kuramun daniko mamma ya bappa e duniyen wakiwegen diyei duniyen wakiwegen diuma foge ekalege faanu as mi suwal kurawani ituran ebo ettoye timannage mammaya bappaya ogate rumattaka kurivene kame mammaya bappa avharo mafhoga timannaya kurivene kon kamettoye timannage mammaya bappaya hisante rumattaka ehinduga nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani na'am qala na'am ekalek fanu idalwani adehe adives ebote mammaya bappaya ogate rumattaka alugon menna kurividane kantata ehemkam ekalege faanu fas kame ekalege faanu bayan kurawani egeterem furtama kamaki mamma ya bappa nen halatu mamma ya bappa oga teru mattaka qur'ane ganda as-salatu alayhima edemi hunnattaka du'a kuru egete as-salatu alayhima sala mitanuga muradaki du'a mitanuge salatuge murade benu kore namadan ehembege ilmeren gennawa mitanuge mi salate Allah subhanahu wa ta'ala mi bahi bas migota wahi korebumge hikmate ke mige teriyan era salatul janaza kashu namadu wes nuwata janaza ge namadu wes wadegen danake envima ilmar vidalo fave mamma ya bappa ettaka mamma ya bappage salatul janaza ga baverun ei mamma ya bappa ettaka nuwata kashu namadu ga baverun ei mamma ya bappa ettaka kurevene emme furatama mamma ya bappa duniya wakiwadi umma fahuga kurevene emme muhim ekkam den ya fahuga mamma ya bappa ya suwarugege matiweri darajatal libma taka edi alugon men du'a kuru den efahuga nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani wal istighfar lahuma edemi hunnan istighfar kurmaki edemi hunge faafa fusso man edi Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga dennaw mi bes du'a ge wattare namois mamma ya bappa yan amuko heyo du'a kurumuge iturun mikan nabiy sallallahu alaihi wasallam yoni khassa kurabwa ei istighfar kur mamma ya bappage faafa fusso man edi du'a kurun ehenkamu mamma ya bappa duniyege nekkamuge winames algonu men jehene kurin ekkada bayan kuri du'a nuwata efada ehen du'a tabbenu ko mamma ya bappa ettaka faafa fusso man edi du'a kurun wa infadu ahdihima mamma ya bappa timmana kamek gotuge ekalek fan hadis kurabani mamma ya bappa wasiyate kofwa kamuga waninama e wasiyate furihama kuru mamma ya bappa kamaka wasiyate kofwa kamuga waninama ekame furihama kuru
den efoga hatarwana kamek gotuga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurobani ikramu sadiqihima mamma ya bappage ratte hinna heyokon hitu mamma ya bappa duniyege nekkamuga weenames algon men kuranje he mamma ya bappa ettaka ada kuddenje wara muhim haggen ei mamma ya bappage ekuwerin faahagako mamma nuwata bappage emme gaan ekuwerinne ki duniyege olun iruga emme gaak kon olunu bayki kobato faahakko emi hunnan heyo foru koddinu emi hunna heyokon hitun emi hunna mi oga teru mi fadain mamma ya bappage ekuwerinnataka mammage ekuwerin wes adi bappage ekuwerinnataka wes algon me kankoddinun ei mamma ya bappa ya heyokon hitumattaka mamma ya bappa ihsan teru mattaka algon menna mamma nuwata bappa duniyege nen halutu algon menna kurevene anikkamaki nen effahuga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani silatur rahimi rahimuga gulun demhattu alladhi la yatawassal illa bihima mamma ya bappage meduweri kon nuun gotakan algon menna gaayam kurevenne rahimuga gulun tan algon men gaayam kur maanai ki algon menge rahimuga gulunta gulifawani eggotiki algon menge mamma ya gulifawun anek gotiki algon menge bappa ya gulifaw ehmima algon men mamma faratuge ailage mihunnan heyokon hitun adi algon menge bappa faratuge ailage mihunnan heyokon hitun adi egulunta gaayam kurun emis mihunge ge ziyarak kurun emis mihuna massalunu johun emi egen bayka datikame dimae fawakam gwanina me datikam filuwa den masikke kurun adi esmige iturun gaattimage kamge gulunta gaayam kurumatta ka algon mena kurvidane tafaatu ekeki kankam kurun ei mamma ya bappa duniyega nen halu ge salgon mena kurvidane kankam ei bappa faratuge bodu bebenna bodu datanna mamma faratuge bodu bebenna bodu datanna adi mamma faratuge aila adi bappa faratuge aila emmenna jumla ko bunakamuge wani nam nabiy sallallahu alaihi wasallam amur kurabwa fani ei faswana kamek gotu algon men mamba fan duniyega nen halu algon men kuram vi kanta toguterege bayan ko fewan bima du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala algon ki wes adi tiya emme ha lobeti ahunna ki wes algon menge mamba fanna hidumak kurumuga duniyega waguttan heda kura baykamuga wegen diu adi algon menge mamba fanna hidumak kurumuge sabon adi algon menge mamba fanna heokan hitumuge sabon Allah subhanahu wa ta'ala suwarugege mativeri darajatan algon menna libigen dane baykamuga Allah subhanahu wa ta'ala algon wes adi tiya emme ha befulum wes debum wa sallallahu wasallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin